Вие рековте дека компромис значи двете страни да отстапат од нешто. Значи дека и Македонија и Грција отстапи од нешто. Тоа значи дека и Белград ќе мора да отстапи од нешто. Nema nikakve sumnje. Nema nikakve sumnje da i Beograd i Priština moraju da odstupe od svojih tvrdih stavova. I jedni i drugi. Kao što ste morali i vi na različite načine. Pa još niste ništa uradili, nego se čeka da se vidi kako će to da ide. Dakle, ali nema nikakve sumnje. To je smisao kompromisa. To je smisao kompromisa. I nije nikakav problem. Ja sam rekao ovde i na bezbednosnom forumu. Ako radite dobre stvari za svoju zemlju, pa ništa nije važno i uopšte nije važno da li će da usledi vaš politički pad ili ne, pa kakve to veze ima. Uradili ste dobre stvari za svoju zemlju. Možete vi da govorite šta hoćete i kako hoćete, ali evo da vam ja navedem primer. Kada sam postao predsednik vlade, javni dug Srbije je bio 79% bruto domaćeg proizvoda. Javni dug Makedonije je bio oko 30%. Srbija će 1. januara imati niži javni dug nego Makedonija. Mi ćemo biti na oko 48%, vi na 52%. Možda sam ja kriv za milion stvari, ali eto, za tu stvar sam zaslužan. I to će ući u udžbenike. Voleo to neko ili ne. Kao što će u udžbenike ući i to da kako i na koji način smo uspeli da obezbedimo da 3 godine za redom imamo suficit u budžetu, kako i na koji način je Srbija uspela da obezbedi 55% od ukupnih stranih direktnih investicija za ceo region Zapadnog Balkana. Pa je uspela. Nama za to treba mir i zato hoćemo da svi vi imate mnogo više u budućnosti da bismo i mi imali više. Jer i Makedoniji i Srbiji, i Albaniji, i Bosni i Hercegovini, i Crnoj Gori, i onome što u CEFTI se naziva Prištini ili kako god, svima će nam biti mnogo bolje ako budemo imali otvorenije granice, ako budemo imali slobodan protok robe, ljudi i usluga i ako budemo imali slične propise po privlačenju stranih investitora. Ako to uradimo, imaćete više investitora koji će da idu i u Štip, i u Kavadarci, i u Strugu, i u Strumicu, i u Veles, i u Tetovo, i u Skoplje, i u Kumanovo, i u svako drugo mesto. Kao i mi što smo jurili i za Niš, i za Vladičin Han, i za Vranje. Pa evo sad kad ste dolazili iz Skoplja, pa vidite kako se gradi autoput. Što je vama izgledalo nemoguće, što je svima izgledalo nemoguće. Jel vidite pored koliko sad fabrika u Vladičinom Hanu prolazite? A bio mrtav grad, mrtvo mesto bilo. Jel tako? Zato nam to treba. To je jedina šansa za sve nas da opstanemo. I za vas, draga braćo Makedonci, i za nas. I ja mislim da vi to razumete dobro. I zato sam spreman da razgovaram o svim kompromisnim varijantama, jer to će da napravi dobru budućnost za sve nas. Sve drugo je odlazak u ponor. Може ли уште едно? Ajde уште едно. Дали председател Иванов ги штити македонските интереси со тоа што е против договорот со Грција или пак ги загрозува македонските интереси со тоа што е против договорот, а со тоа ги загрозува македонските интеграции кон НАТО и Европската унија? Dragi prijatelju, ja sam Srbin, predsednik Srbije. Nisam Makedonac i nisam građanin Makedonije. Ja sam kolega. Kao kolega poštujem mog kolegu Ivanova i nemam pravo da se mešam u unutrašnje stvari Makedonije. Rekao sam šta mislim, ali sam također rekao da mora da se poštuje narodna volja, ali da se na takav način obraća makedonskom narodu, ponašao bih se onako kako ne dozvoljavam nekim drugima da se ponašaju prema Srbiji. I molim vas da to poštujete i da se ne ljutite na mene zbog ovakvog odgovora. Naprotiv, to vam je odgovor čoveka koji želi sve najbolje vašoj zemlji. I najiskrenije želi sve najbolje vašoj zemlji. I ja mislim da vi nemate, vi Makedonci, koga imate bližeg od nas Srba? Ko su vam bliži prijatelji? Jedino mi ništa ne tražimo od vas. Niti smo tražili, niti tražimo, niti ćemo da tražimo. Ništa nam ne treba, sem prijateljstva i dobrih odnosa. To je ono što je nama važno da imamo s Makedonijom. Ništa više. I mislim da smo samo na tome radili, da